Sekarang ia dalam alternativa seluk ba ema atu hetang salvação, Natal sei la ia sentido kleang no la relevante atu ita celebra. Sekarang amang maromok ofrece ona dalam seluk ba ema atu hetang salvação, folin saida nia seharuka ni wang mani mesak mai morise mundu, ia tempo Natal to ikus mate tamba ita. Sekarang ia ona dalam seluk kasih ia dalam seluk ba ema atu hetang salvação, folin saida Jesus Kristus precisa moris mai mundu nudar ema, hodi hetan terus ema baku, ema nega, ema trai nia, ema fang nia to, ema heri nia ba cruz ka, crucificado, tamba itane salah. Sekarang ia ona dalam seluk hodi ema, salah nain sirah hetan salvação. Mabelai, maromak so for det ka ofrece det dalam uniku ida, atu ema hotu ya mundu idane, hetang salvação. Dalam ida nemak lihusi ni uang Jesus Kristus det, dalam ne ia ida det no uniku. Uniku significa layatan dalam seluk mak existi ya mundu idane, usi tempo ne ahu to agora no seba oing. Ia João 14 versículo 6, Cristo mos deklara ona dehang. Hau magdalang lelos nomoris, ema ida rabela toba amang selali usihau. Declaração em João 14 versículo 6 ne, claro los ona. La precisa interpretação teológica nebe kleang no complicado atu ita comprende. Jesus diang nia magdalang, la significa katak nia magdalang ida usi dalang selu. La significa nia ofrece niang nudar dalang ida. La significa nia nudar opsang badalang ida. Mabe nia mak uniku dalang ida date ba maromak. Jesus is not a way, but he is the one and only way to God. Sproul ia ni komentaru dehang. Jesus ne declaração hau magdalang, mak reclamação ida nebe radical no exclusivo. La usik Fatima dalang alternativo seluk, siraba maromak, salvação hetang ia Cristo dei. Religião weng kria ka ofrece sirane dalang rasik, atu ema toba maroma. Mabi maromak rasik fone dalang ida det, atu ema hotu salam naing hetang ase subania ka tobania. Ne mak liusi ne wan Jesus Kristus. Se Cristo magdalang uniku atu ema hotu toba maromak, então Natal laos de celebração ema cristão niang. Mai be, sai nudara celebração ba ema hotu yang mundu tomak, celebração universal ba humanidade. Ida nemak mensagem inisial Natal niang usi maromak nebe ni atoli usi ni anju sira ba bibi atang ia tempo Natal primeiro. Lucas 2 versículo 10 no 11. Anjune de hamba sira nemak bibi atang. Kita tahu tambah tebes, hau hatoli fon diak nebe sefak solok bot bapovu tomak. Iane de hamba povu tomak. Laos bapovu Israel det, laos bapovu Kristau det. Mabe bapovu tomak. No lefon diak nemak saida, versículo 11 dehang, tambah ohing ia sidadi David niang, Salvador ida moris baiba imi, niamak nai Kristu. Nemak notícia dahulu Natal niang nebe maromak hatoli usini ni anju. Katak celebração Natal nemak celebração mundu tomak niang. Laos det celebração grupo kik ida niang ka. Religião particular ida niang. Mas que nune, ita precisa compreender di dia mensagem importante ruan nebe maromak hatoli usini anju ia Lucas 2 versículo 10 no 11 ne. Ia versículo 10 contém mensagem universal ka ba emohotu. Ia fali versículo 11 contém mensagem individual ka ba ema idida. Ita reuluk versículo 10. Anjune de hamba sira, kita tahu tambah tebes, hau hatoli fon diak nebe sefak solok bot ba povu tomak. Ba povu tomak significa katak mensagem konda ba Salvador ka Natal ne mak mensagem universal ba ema hotu. Ka novidade diak ba mundu tomak. Laos det ba povu balung ka religião balung det. Mai be ba mundu tomak. Mai be mensagem universal ia versículo 10 ne nak fila ka transita ba mensagem pessoal ia versículo 11. Nia sabe mak ia lefang ba imi. Versículo 11 ne anju continua dehang tambah ohing ia sidadi David niang Salvador ida moris mai ba imi. Ba imi ida ne contém mensagem individual kak ba ema ididak. Nia mak nai Kristu. Seitare versículo ne ia versão Indonesia TV dehang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada besar untuk seluruh bangsa. Idane fakta universal. Kata Salvador moris ba mundu tomak. Mai be ia versículo 11, hari ini telah lahir bagimu kaba imi. Mak faktu pessoal ida ka aplikação individual niang.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ne atu indike ka atu dehan date, maske lefuan dia ka noticia dia nebe marama kato, lihusi ni anju sira kona ba Kristu, itania Salvador Moris mai ba hotu yang mundu tomak, mai be salvação ne se acontece det, wen hira emma ida idak foti desizang, hodi via red bania. Salvação necessai real bahira indivíduo didak, decide pessoalmente simu no fiar ba Cristo det, mas que Salvador Moris mai ba mundo tomaka ba emau tutu. Saya mundo ida nemak itala decide atu simu no fiar ba Cristo det, ka ketak si Cristo, mas que Cristo ne Moris mai ba mundo tomak, itane Moris sei la ia esperança no atliutang mag maromak ne rasik, la helaho ita ia mundo idane. Oh, idane Biblia rasik makulia. Hari Efeso 2 versículo 12 ne. Ia det letra atau sublingan ne. Ia ne dehang. Lefong leteng hau sublingan dehang. Imi ketak si Kristu, ia kraik. Imi la ia esperança, no la ia maromak ia mundo ne. Ketak la ia Kristu, esperança Moris la ia, maromak mo sei la hela ho ita ia mundo idane. La importa celebração Natal kapas o insa ita lao, no la importa mos atu religião saida det mak ita fier no fanaticulos ba idane. Ita pessoalmente tem que decidir fier no simunia, no decisão fier ia Jesus mak decisão pessoal ida. Nebe Moris mai, husi itane fong no itane consciência, laho obrigação ka pressão, husi inang amang, encorajamento husi itane mengalin sira, no influência, husi itane belung sira. Ita rasik mak tengki foti no, decidi. Tambah Natal udara evidência konkreta katak, maromak rasik halo intervenção, ba problema salah niang nebe ita rasik labela atu resolve no manang. No Kristu rasik nudar mos sacrifício, taka itanya salah nebe ita ida tengki simuli husi fiar. Roma 3:25 dehang. Meromak tahu Jesus nudar sacrifício nebe taka itanya salah nebe ita simuli husi fiar ia Jesus nia rang. Ita tengki simun no fiar Jesus ho itanya larang no fuang tomak. Tambah Natal hahu ulu husi meromak ne fuang. Ne selesai kompletu no perfetu litang bahira idane toba ita emane fuang. Nela significa katak se ita la fiar ba Jesus, entang Jesus separa sai Salvador ka para ona sai Salvador. Lae. Jesus sei na fating sai Salvador. Mebe nia sei la sai Salvador bao. Tambah o rasig la koi fiar ba nia no simunia ho one fuang. Mebe ia Roma 10 versículo 9 dehang tambah seofo saiho oni ibung katak Jesus maknai no fiar ia oni fuan larang katak maromak halonia ka Kristu Morisias ona usimate o sei hetang salvação. Le fuang fiar ia one fuan larang no o sei hetang salvação. Le fuang o ia ne atu subelinga tandet katak salvação mak decisão pessoal ida katak o rasik mak tengi fotino decidi. Masih Kristu Moris ba mundu tomak ka Salvador ne Moris mai ba emohotu. Emohotu nebe hakarak celebra Natal, tengki ia fiar pessoal ba Jesus Kristu nudar Salvador. Tambah nia magdalang uniku atu emohotu toba maromak. Laho idane ita la merece la serve atu celebra Natal. No Natal idane sei la ia folding ba ita. Tambah fiar ba Kristu mak sai sentru ba celebração Natal nen yang rasi. Entang ita ididak holarang fiar ona ba Jesus Kristu. Kadurante ne ita fiar det bania ho ita ni ibun tutung mabe larang dok tebe susinia. Anesang Kristu rasik hatuir ona ia Mateus 15 versículo 8 no 9 dehang. Povu idane hai hau sirne ibun tutung. Mabe sirane larang dok kusihau. Sira adora hau sau gatidei.